Salum menjuah-juah man banta kerina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat man banta kerina. Jumpa kita ibas campur setun ta sekali endah. Guna kita megikan kata di bata ibas perjumpaan ta sekelenda mari ras kita artoto. Isakan kami bebujur man bandu o Tuhan di bata Bapa si perkuah. Malam ding meriah kalukur kami gejapkan kelengatendo lapun harle kampak kami. Bujur o Tuhan ibas kesempatan sini berikan duman kami karena setun. Jika kami jumpa ibas jam baru setun kami warsendah. Guna pemuro ate tedeh kami bagepe mentisik nari ate kami ngorati sada bagian karena katandu. Si jadi pergegeman kami ibas ndalani waris sendah. Sampati kami Tuhan petangkas katan duenda kubas pusuh perten kami. Gelah ngasup kami ngangkesa. Terlebih pe make kenca i tengah-tengah kegulung kami. Sinerangi perdalan kegulung kami. Simbrekan kepentaran man kami, maka menang kami ibas ngalakan kerina perbeben kegeluhan, ras gelando i permuliakan. Ngerana dage kam o Bapa, sebab kami ngosikap megikan katando, ibas gelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Bapa nandai turang rasnina setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Kata di bata sisih man banta. Si jadi bahan orang tenta ibuat ibas Mazmur 46 ayat si peduakan. Mazmur 46 ayat si peduakan. Di bata kap kecion dengan gegeta. Lalap ia sikap nampati katawari kita ibas kesusahan. Seijenda pengogenta. Adi syukuri ibas perjalanan kegelunta krina kita setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Maka sadakal pe kita lawo pernah terlepas ibas perbeben kejadian-kejadian sila bagi ukur tareh derpa kita. Amin nagia kita tutus entahlah tutus ngikutkan di bata, tapi perbebene kejadian sebagai rupana tetap ngejadi tengah-tengah kegulunta. Maun bagi ukur tareh maun laka bagi ukurta bancika kita semangat bancika koteka artina gegehta sebab perbebene izin kendibata terjadi tengah-tengah kegulunta gelas surah sudah dibata maka kita tetap erpengendes manbana. Ibas zaman gundari, maka hal si paling utama harus penting kal si lid di tengah-tengah kegelunta emkap masalah pergegeh. Entah di secara doni banci ikatakan emkap listrik. Listrik kenda kuakap ibas zaman teknologi si gundari perlu kal. Ibas rumah ibas sada-sada perusahaan entah pe ibas sada ingan konser itu tuh dibutuhkan daya listrik si berbeda-beda. Ada daya listriknya kitik maka tentunya cahaya si pancar kena pe kitik. Ada daya listriknya galang maka cahaya entah listrik si hasil kena pe cukup berlin. Jadi adi ateta maka terang kerina sekitar te maka kita membutuhkan
tenaga listrik si galang ia, si tegangan tinggi, si daya tinggi, gelah banci nerangi sekitar ta. Adi ibas perdalan kegulunta, adi si tarik kedandai, ugama kapndu entah kain kapndu siban kita, maka banci kita pe nerangi sekelewat ija kita tading. Tentunya kita pe harus kange bagi kai si ida arah listrik kedandai. Listrik si jadi man kalak Kristen, si jadi pergeh man kalak Kristen emkap gegeh silit si breken di bata man bantah. Adi rembak kita ras di bata, maka kita pe banci jadi terang. Deherna kita ras di bata, pengendesna kita man di bata, maka terang tepe ersinalsan man kalak sideban. Maka kita banci jadi berkat, jadi pasu-pasu manturang ras seninata sideban. Maka adia teta kita jadi pasu-pasu, kita guna man kalak sideban, laban cilang kita harus tetap rembak, kita harus tetap ersada ras ulu gegehe, ulu si banci nerangi kerina sili di tengah-tengah dunia enda. Engkap kita harus rembak ras di bata. Sebab di bateme ulu si nerangi, ulu gegeh man banta nerangi dunia enda. Dai aragen tandai katakan maka di bata kap kecion dingin gegeh ta. La ia sikap nampati katawari kita ibas kesusahan. Luar biasa janji di bata man banta krina kala serkini teken man bana. Kai pe permasalahan ta, kai pe sirbanca kita kote la bagi suranta. Lid inganta erpengendes, lid inganta guna nuri-nuri, kai perbeben kegelunta. Emkap di batanta sendiri. Ia katawari pe sikap, nikapkan waktuna, guna megikan kaikin kelsehan, kai pemindahan kerina anak-anak si kelengi di bata. Rasni nandai tole katakan na ije dan dai maka ia lalap sikap nampati kita ibas kesusahan. Adi bege kuakap ainda jadi sada pergegeh man banta seni naras turang. Di batenggo sikap lah hanya waktu pagi-pagi, lah hanya waktu karaben. Krina paksa, ugape paksana, entah muhuli, entah payo, entah lang siakap, tapi di bata sikap artina nampati kita. Adi bage, kai dage kiberenta ndalani wari-wari kegelun enda. Uga maka kita la erpengendes man di bata i tengah-tengah kegelunta. Adi sidah sada cerita, uga sekalak pelaut si terdampar ia kubas sada pulau, kaparna tenggelam rasibas pulau da iyang casisada tadi je ras ia minuman di bata maka di bata minampati ya tapi ibasia ni mai penampak di bata silang ngasih man bana rumah nandai pe meseng ras ia suhu tutu kecewa arkiteken lanelit barangkai pe silit ibasia nggo meseng kerinana pangan siman pangan na pe lanelit maka tu ia nggo putus asa tapi ibas waris pepagina ia sengget arkiteken kai arkiteken begina sora kapal sireh kubas pulau ingana terdampar maka nina krina anggota entah pe krina karyawan silibas kapal dai reh kami nampati kam menyelamatkan kam nina mamang ate
pelaut si terdampar dai. Ugama kata hendu ka aku ijenda adindah kal ngaku ibas ingan dunari adindah kal ngaku i tengah-tengah laut enda nina. Tapi reh nina kerena awak kapal dai asap si ibahandu sebagai kapal nanina ai idah kami maka kam perlu penampat nina. Maka rukur pelaut dai bagaimana kau pekan pengaturkan di bata kuakap dai meseng rumah kundai lane kai pe lit si kerajaanku pasti aku mate ateku nina. Tapi kau pekan enda arah meseng na rumah dai arah gebuk si mekapal dai maka kau pekan jetri dah penampat di bata man bangku nina. Maka malam kalateku kai pe sukla kau entah lapaya entah paya kap di bata nina. Tapi di bate tetap nampati aku di tengah-tengah krina perbeben kegeluhanku nina. Kita pe bagai ngekrina sinras seitun sini kelengi Tuhan tak Yesus Kristus. Kai pe si terjadi perbeben di tengah-tengah kegeluhan ta. Entah mungkin siakap kita ngobas titik si paling terendah pe. Tapi ingat di bata tetap nampati kita kata wari paksa pe. Pernampat di bata lah pernah terlambat. Tepat waktu guna menyelamatkan kita. Maka mari tetap kita pengdesman di bata. Tetap kita nehken krina pingko-pingko taman di bata. Maka kita krina setan ibas ndalani wari-wari kegelunta kita pe tetap meriah ukur tetap kita semangat sebab penampat di bata lah pernah terlambat man banta. Maka kita pe bancika jadi pasu-pasu manturang ras seninanta sideban. Haleluya. Maras kita toto bujur o Tuhan di bata gue kami katandu maka rah katandu enda Tuhan di bata petangkas man kami maka kami di bata si perkuah kam katawari penggit nampati kami subuh setia entahlah setia kami ibas pedalang kegun kami tapi kelengatan due lah pernah erlekam pak kami pepankan katandu enda bas pusu perhatian kami Tuhan jadi remaman kami ibas dalani uari kegelun kami. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus sehijendaka perjumpaan ta sekelenda jumpakah kita ibas kesempatan sirah Tuhan Yesus tetap sinampati kita. Haleluya.